Tekereza nawe igihugu kimaze imyaka n'imyaniko cyubakiye izina rikomeye ku rwego rw'isi, igihugu kizwiho kohereza abasirikare b'indashyikirwa kujya kubungabunga amahoro no kuzimya umuriro mu bindi bihugu byazahajwe n'intambara. None mu gicuku kimwe inkuru ikaba ndetse igihugu cy'igihangange ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigafata icyemezo gitunguranye cyo gufatira ibihano bikaze igisirikare cy'icyo gihugu, kigishinja kuba nyirabayazana w'umutekano muke mu gihugu cy'umuturanyi. Ibi si inkuru mbarirano, si igitekerezo cyo mu gitabo, ahubwo ni ukuri kuri kuba muri kano kanya mu karere k'ibiyaga bigari. Ese byagenze bite? Ni irihe banga ryihishe inyuma y'ibi bihano? Ese ubundi kuki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kubyinira ku rukomo, igakomeza kwishimira iki cyemezo ndetse igasaba n'abandi kuba batera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru gikomeye cyo mu Bufaransa Le Monde, igaragaza ukuri kwambaye ubusa ku isura nshya y'amakimbirane amaze imyaka 30 ashegesha uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ufata icyo kunywa wiyicarire neza, kuko ibyo ngiye kukubwira biraza kugufasha kumva neza umukino wa politiki uri gukinirwa mu karere kacu. Reka duhere ku muzi w'ikibazo. Ku itariki ya 2 Werurwe, ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe imari US Treasury ryafashe icyemezo gikomeye, ryafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda. Impamvu? Amerika ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda kivanga mu bibazo by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu guha ubufasha bukomeye umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ibihano byabaye nk'igisasu giturikijwe mu rwego rwa diplomasi. Kugira icyo Amerika ikora kwahise kubyutsa imbamutima zikomeye i Kinshasa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Teresa Kayikwamba Wagner, ntiyazuyaje. Mu kiganiro kirambuye yagiranye n'ikinyamakuru Le Monde, yagaragaje akanyamuneza kenshi, ashimagiza iki cyemezo kuri we kugira ngo amahoro aboneke hagomba kubaho intangiriro yo gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Urakeka ko byarangiriye aho? Oya, Teresa Kayikwamba Wagner ntabwo yishimiye gusa ibyakozwe na Amerika, ahubwo yahise areba hakurya y'inyanja, asaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union kugira icyo ukora. Arashaka ko uyu muryango nawo ukurikiza urugero rwa Amerika ugafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Uku ni ugushaka gushyira u Rwanda mu kato k'ubukungu, ariko si ubukungu gusa na diplomasi ku rwego rw'isi. Ariko se kuki ibihano bije ubu ngubu? Umunyamakuru wa Le Monde yabajije Minisitiri Kayikwamba uko yakiriye itangazo ry'ibi bihano. Igisubizo cye cyatanze ishusho y'ibanga rikomeye ryarahishwe. Yagize ati, twakiriye neza iki cyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Trump. Reka mwibutse ko hari amasezerano y'amahoro yari yasinyiwe i Washington ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. Ayo masezerano yaragamije guhagarika imirwano, ariko nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo abivuga ngo yahise yongera kwishwa ako kanya akimara gusinywa. Utekereje neza urabona uburemere bw'ibintu. Imyaka 30 yose uburasirazuba bwa Kongo buri mu ntambara z'urudaca, abantu barapfuye, abandi barahunga, abana bavukira mu nkambi ndetse bakurira mu nkambi mu gihugu ndetse no mu mahanga. Teresa Kayikwamba ati, kugira ngo dushyire iherezo kuri aya makimbirane amaze imyaka 30, ni ngombwa cyane ko buri wese bireba, ndetse na Kongo ubwayo itavuyemo, abazwa inshingano ze ku nshuro yose amasezerano yishwe cyangwa yangijwe. Ibihano bya Amerika rero kuri Kongo si inkuru gusa yandikwa mu binyamakuru. Minisitiri Kayikwamba asobanura ko bafite ingamba zagutse cyane, ariko kandi zerekeje ku ntego runaka idahusha. Aragira ati, bikubita mu mutima w'inkunga ihabwa M23 kandi bikibasira abacurabwenge bagize uruhare mu mibabaro yagwiririye amagana y'ibihumbi by'abaturage ba Kongo. Reka tugaruke ku kintu gikomeye cyane Minisitiri Kayikwamba yavuze kigatuma twibaza byinshi ku isi y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Umunyamakuru yambajije ati, ni ubuhe bwoko bw'ingaruka uri kuvugaho bwana Minisita?
igisubizo cye cyabaye nk'urufunguzo rwo kumva intambara y'amagambo n'isura ibihugu byombi biri kurwana. Yagize ati hari iyangirika rikomeye ry'isura n'izina ryiza. Ubwo aho yashaka ko gusobanura ko isura y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga ikomeje kwangirika. Reka mbisobanure neza kugira ngo byumve. U Rwanda mu ruhando mpuzamahanga ruzwi nk'igihugu gitekanye cyane. Sibyo gusa, ni igihugu kigira uruhare rukomeye mu kubungabunga amahoro no kurengera abasivile hirya no hino mu bindi bihugu. Usibye ibyo nk'uko Kayikwamba bivuga, iryo tegeko ntabwo rireba ku mupaka ruhuriyeho na Kongo. Ibaze nawe ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique aho zagiye kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Misiyo yanashyigikiwe ikanaterwa inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Centrafrica ndetse no muri Sudani y'Epfo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro. Zikora akazi k'indashyikirwa gashimwa n'amahanga yose, ariko se iyi sura nziza ijyana ite n'ibihano bya Amerika? Aha niho Minisitiri Kayikwamba atanga igitego cy'umutwe mu kiganiro cye. Aragira ati niba igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibona ko igisirikare cyawe kidashobora kwizerwa, kigafata icyemezo cyo gufatira ibihano icyo gisirikare, ikibazo nibaza ni iki? Ese uyu mufatanyabikorwa ni wo kwizerwa n'abandi? Uyu Tereza Kayikwamba amaze imyaka myinshi cyane kuva intambara yatangira muri misiyo yahawe, harimo kwirirwa azenguruka mu bihugu by'i Burayi asabira u Rwanda ibihano, byanarenze ku bihano by'ibihugu, ajya mu makipe u Rwanda rukorana nayo muri gahunda ya Visit Rwanda nka Arsenal, Paris Saint-Germain ndetse n'andi makipe atandukanye, asaba ko aya makipe yahagarika amasezerano yagiranye n'u Rwanda, ariko yose yamuteye utwatsi, yamuteye umugongo. Ngaho namwe nimwiyumvire, ubu ni ubutumwa butaziguye Kongo iri guha amahanga, by'umwihariko ibihugu by'i Burayi bitera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique n'ahandi. Kongo iri kubaza isiti, mwizera mute igisirikare Amerika yafatiye ibihano ivuga ko giteza umutekano muke iwacu? Uku ni ugushaka gukoma mu nkokora diplomasi y'u Rwanda mu zindi nzego zose rukoreramo. Buri wese ureba ibintu arabona ko isura y'akarere kacu iri guhinduka vuba cyane. Ibihano bya Amerika byo kuwa 2 Werurwe ndetse n'ubusabe bwa Kongo bwo gushishikariza Uburayi gutera ikirenge mu cy'Amerika biri kwerekana ko intambara itari kubera mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo iri kubera no mu biro by'abayobozi bakomeye i Washington, i Buruseli, i Kinshasa n'i Kigali. Mbere y'uko nsoza, reka nkwibarize kandi waza akabazo. Ese urebye uko kuntu ibintu biri gufata intera, urabona amaherezo azaba yayo? Ese Uburayi buzumvira ubusabe bwa Minisitiri Kayikwamba na Leta ya Kongo yose bwifatanye na Amerika mu guhana u Rwanda? Ese ibihano hari icyo bizahindura ku kibazo cya M23 n'umutekano muke umaze imyaka 30 muri Kongo, cyangwa n'undi mukino wa politike usanzwe? Cyangwa u Rwanda ruzitwara rute imbere y'ibi birego nuko kwangiza isura yarwo Kongo iri gukora ku rwego mpuzamahanga? Ibi nibazo byumvikana ko bidafite igisubizo cyoroshye aka kanya cyangwa uyu munsi, ariko icyo tudashidikanyaho nuko isura ya diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari yinjiye mu kindi cyiciro gikomeye kandi gishobora kugira ingaruka zikomeye mu minsi iri imbere. Reka miniraha, ariko wowe ntugende. Ndashaka kumenya igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo. Urumva ute ibi bihano bya Amerika ndetse n'amagambo akomeye ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo? Uratekereza ko inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo itanga icyizere cyangwa ibintu byarangiye? Siga igitekerezo cyawe ahabugenewe, mbona uko nanjye nza gusubiza. Dukomeze iki kiganiro, kandi niba ukunda gusesengura amakuru yimbitse ya politike nk'aya, ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa gukurikira iyi chaîne kugira ngo utazacikwa n'inkuru zitaha. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.